nećemo da prozivamo Ubisoft. Znači, nisam taj fazon. Saradnju s njima imam. Znači, ne mogu da kažem, neću da kenjam da sam u fazonu kao nemam saradnju i sve, svi znate da imam jako dobre partnerske odnose sa Ubisoftom. Ali ono što su oni, ja mislim, sada shvatili jeste da nema teoretske šanse da oni smeju sada da izbace igricu koja je loša. Zajebali su se sa Assassin's Creed, sa Star Wars, što su izbacili. I onda nakon toga, brate, ne znam kako će, brate, sa Assassin's Creed Shadowsom. Ja verujem da su oni htjeli da izbace u potpunosti celu igru i da su bili u fazonu kada igrac izađe da će da izbacuju day one patcheve generalno, da vide bugove i to, ali kada su vidjeli koji je to backlash bio i koliko su deonice izgubili, koliko je pao i stok i sve, ja mislim da su shvatili da Assassin's Creed Shadows mora da im bude uspešna igra, da bi oni kasnije opstali u budućnosti. Jer ono što dosta ljudi ne zna je da svaka firma, Ubisoft, Rockstar i sve te firme rade zbog novca. Znači, ja kapiram da svaka firma hoće da izbaci i kvalitetnu igru i to, ali verujte mi ljudi, nemojte neko da vas vara, svi oni postoje, to su corporate entities, to su velike firme, imaju na hiljade zaposlenih, to su ozbiljne money mašine. Cela priča oko toga da oni žele da izbace kvalitetnu igru, da postoji, ali oni žele da izbace igru koju će ljudi da vole, da ne bi najebali sutra. Znači morate budete svesni toga. Ono što ljudi ne znaju, na primjer, ajde ovako, šta mislite, imamo dosta ljudi ovdje sad. Šta mislite, koji Assassin's Creed je Ubisoftu napravio najviše novca? Vi svi znate koji ja Assassin's Creed lično najviše volim. Assassin's Creed 2. A ko je napravio najviše novca? Najviše je napravila Valhalla. 2, ja mislim da nije u top 5. Valhalla je jedini Assassin's Creed koji je zaradio milijardu evra. Znate koliko je zaradio Assassin's Creed 2? Developers of the series. This game is really about $240 million. It really came out of nowhere and became the talk of the town. Znači, po ovome kako ovaj tvrdi napravio je 230 miliona. Valhalla napravila 5 puta toliko. Tako je cijela priča kod Shadowsa trenutno je ne sme da bude lošiji od Valhalle.